adehye wo Akyem Chia eno no wo Akyemansa mansinimu ewa piemantemu no ena de wona de srede eto abanim sisesei ensam so bi a wofa so eye wondwuma ebon paa no sisei ayo fidie ntimpinfo emra won sra ben Omanfa womo ewa Akyem Chia ekyere sisesei wonsunu egujempa esanse ensam so a odidua ena aye ye no pe ena wokuru no so abubu otwem se sanse wonum eni kwan foforo bi obefa so ede akọ bebi opese wo konti eno aso ena womo enam ekoba sa bridge eye bridge bia ekabro no awodo ye wo Akyem Chia ebomu Adom kase ene womo a eti Akyem Chia twetwe komo ena wodi tu dwa se emese se empenfo no emeboa no nya bridge no cause se edun su tobra e hadwen papa ebe busumienu su kase bi toy ma e fa abofra na ikohu no ahyere wan akra na wafim di ko bese hospital kase e di amakuru asabe tora tukura makurei na mu ya adesere de kase de tunu mi didi kan ne say ya bridge asai ama ekuma abofra bi okuro mu ha na domara kwa wonum ye no ma bridge ne maye adesere de kase no bridge e ha ye pa ensuo start say eto o hwe nsunsan na bua na ebugum omo ye se omo de ma contract MP de ma contract omo so omo mpene oman ni so omo beye oman ni mpanifo wo mu di animu so omo ye nanso still na omo ntimi anwie enwachi ena mansiri panyimpa wa Akyemansa mansini mo Paul Asamoah edito omanfo anim se wonka wakomanto won yem isanse sa bridge wo de ma contractor wo twen se enche obehya se no waye ede ama omanfo tinga ka chire no yenya anim se anabi mbagwa daka ni wase ha no anso ta wo cross eyi na sana moya boy no yenwie ntina ka saba susu na ka me di support aka na ka chire esi na yenwie ya basra ni pa no bo hwa so ne se na ohwe be sunya no cement do do se ye di wie ade no omomra na o ma di cement no na mo fa wie na yi sa ade no fuo no na yenya ni nso be di achire ani akola akotwere no basra amani na se mo fa nche na nyina ne mo pa na busua na enam so mo hwe amodi hye no na me ne pe fo hye se ya ka se be to na mo no me na busua ni nyina hye na yako so ko ese de mo no ye no e da mo